Asha alich yol. Niva malech alich bitsimbatik. Atchel sa qotsahi malu alich yol. Tival ni palep malu tal shiak kuipi. Hunqi atutal shiak kuipi ni seplanik ase. Tash ni tapitoqo alt elunche. Lakpia tante chalchi tichuqchune as oponiwatu ti pentuchuspali. Tash ni lakpe as finan ni chivan sa techpupal tan aisa as sashi chapa okam otitsin. Unche ni betichanu tal shiak ku ni redipantuche esh ni chivan sa tipti pentuchuspalip tan shan nahelu chuspalip ech ni shap enterenti topone. Tash ni topontu chuspalip te chalchi tichuqchune tan ni pachitilivatz bichusur tuch olimol qol ni chustip mahti. Esh tuchichuqchunjil ni uchishetish sabichus pal tuchmal pitzal ech techalichuqchun otalahni cha tan hunqi ni chapa kam goshkam ust ni mochsach mahte ti chapa kam goshkam. Esh ni toponu cha alqi ni betel tuchuspalip ni qab entutotots ech atzvinanut chivan samal pahtech pupal tao. Tan asntal bitate ustash sabet el tuchuspalip sa oponachun re tujahse chute. Ishtozachte kutal shiak kuipi ishtash nitel tuchuspalip ma tujahse ti qolpen tihbil ti qolpen utalichi ti usni ti qolpen malichakat mahte. Unche tuchunchil ni penhahse oponyu revitat ishte charichun ti usni sheti pantuch qolisi. Shamtel tul ya atimalu chilkin chim tualuhah tsetis eshet mochisach ti bash tan aisa sa penikul tibal nimane. Unche shamtel tekti techalchit moch telitutsa echma tegi hoch peus ni teki pensi malu tal a ti chokashichay. Unche ni mochikop tu a ti ichok tubichay tulitago pichakashtul tan aisa sa mortiog azul. Unche techalchit titsash tichbalua esh ni tsohputiuts ni tiog azul tutotsos. Tuchukchunchil ni qabul tutotsos ni kuchbisi tuvinan hankil balishtigo. Ech asu tashiaku ni manalchito. Unche tash ni tultu hahtsetsi shetiban qolitsip qol ni taashkatuchuspal tan aisa as hatuen sa atin mal tihle. Unche ni betoleti ech mat pato. Ech vipale pemutashiak kui pizza hunqi. Umar chumbal ni takay ruhele palyol pal kuy kumam ishil.